Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Genda umushakamba muri ndi kumwe na Sentama umeze neza? Tumeze neza mushakamba namwe? Natwe ni amahoro. Ni amahoro. Ibyo twakemangaga dukenga n'ibindi birangiye n'ubundi bipfuye. Rega mushakamba ibiganiro bya Kisekedi. Konja mbivuga. Ahantu bakanseka ariko ibiganiro bya Kisekedi nibugira ngo bimeze nka ya ntanga isazi yatera utarengiza afata hamana. Uze umuntu arajya mu biganiro akanatera. Noneho niyo urebye ubugome buri muri arwanishanya ubona ko ntabwo yaganira pe. Ntabwo bishoboka. Wakicisha wavugaga isazi. Buriya iyo umuntu aganira hari n'imvugo aba akwiriye kugira, akirinda imvugo isesereza uwo bajya kuganira, akagira ati uzi umuntu arafite umuterabwoba, arafite iki ni kokiye vide ni igiki ni cya kintu bita ngo ni igikarakasi ihawuzingi itarimo ikintu imbere. Ugasanga rero ibiganiro bye zose nta bice ntangara, kandi babonye ko na kare tuvuga ko biriya biganiro amahirwe yo kuba agezwa ku mashyi. Twabivuze kubera noneho hakubitiraho bazi Kisekedi, noneho hakubitireho ababirigi bapale basuba muri batisi n'abagozi be bamuhaga amatizo ajya gucuruza. Yego urumva byari kuba bizima, ntabwo byari kuba bizima pe. ntabwo waba wicisha isazi Nyundo. Umugabo arajya kugura ibikoresho bigaragara ko yitegura intambara, abandi baramureba barabibona. Bumva iti ngibyo byangana. Naringize nti ntabwo waba wicisha isazi Nyundo. Biba ari nko gutakaza umwanya. Nagize ntabwo waba wicisha isazi Nyundo ngo noneho ya sazi ukenere kuganira nayo nyuma kubera ko kuyica byanze. Kuko ubugome wakoresheje biragoye, gusa ni ibintu byigaragazaga. Jean Pierre Bemba avuye mu kibaya cya Rusizi ageze i Rwanda. Oya nisiza nafunze umuntu amubwiye ati abana bawe kutabohereza ku rugamba twebwe ukatwoherezayo. Hari umunyeshuri nzi ko mbikubwira igihe babwira ngo baze babajyane ku rugamba, bakangurira kujya ku rugamba abanyeshuri ba iriya kaminuza y'uburezi IPN. Yego umunyeshuri umwe aramubwira ati ariko mwabanje mukajyana y'abana babo. Undi rero barabiceceka. Uwabimubwiye rero ejo yarafashwe baramufata baramushimuta. Kaminuza rero yari abanyeshuri n'abandi bari basoze bavuga bati mugenzi wacu agaruke aboneke. birumvikana. Rero none niyo mpanuka agiye ahagarariye intumwa zigiye kuganira, bigaragaza aho abantu bahagaze rwose. Ngira ngo yego iyo ujya kureba Kongo, yego inshuro Kisekedi yavuze ko ataganira na M23 hari icyo byari bihatse. Gufata abagize M23 gukomeza kumuhatiriza ngo yemere ibiganiro nabwo sizi nini. Uvuze ko bari kumuhatiriza. Hari umuntu wigeze kunshira umugani ngo gushakira ikintu aho utakibona
niba no gushakira amata mu matako y'imbwebwe. N'undi rero nawe hari ahantu utabona ibiganiro, niyo wanabibona ntiwakwibeshya ngo ni ibiganiro bya biganiro se. Ikindi yego nawe yashaka mu kubasubiza abamubwira ngo aganire na M23, yego ahubwo yafasha abagize M23 abashyiraho arababuranisha bahakatirirwa gupfa. Aho kwa nko kubabwira ko atazaganira nayo. Umuntu waciye urubanza. Nyuma y'ibyo rero bakomeje kumuhatiriza abashyiraho mandadari. Ubu bivuze ngo barebye nabi yashyiraho n'ikindi. Ibyo rwose bisobanuye ikintu gikomeye. Ni indi mvugo iza itsindagira indi ngo mu gihe ari perezida wa repubulika ya Kongo, nta na rimwe azigera aganira, azigera yicara ku meza amwe na M23 mu biganiro. Yego. Gusa abahanga muri politike ntabwo barahira indahiro nka ziriya. Indahiro nk'iri ishobora kukugamburuza. Yego. Ibintu bihinduka buri mwanya. Cyane ko batangiye kumushyiraho igitutu Kinshasa. Yego. Ko yananiwe kuganira Goma na Bukavu bitarafatwa, none ngo agiye kuganira igihugu bakimutwaye. Ahubwo azaganira na Kisangani yaragiye n'ahandi na za Kindu. Oya no kuganira Kisangani kirimo no mu bice bya Tanganyika ntabwo byari biryoshye. Kuba umuheza ngubona ariko ntabwo byari biryoshye. None se bageze hariya yabasigaye avuga jambo. Icya mbere yabigeze hariya yahita akuraho biriya bihano byose yafashe. Ntabwo byaba bihagije. Mubiri ujya umushyigikiye yaba yaciye bugufi. Yego. Kuko ndumva nta yabasigaranye ibirombe bike. Ndetse na Kisekedi ibirombe yabasigaranye kubisaranganya bariya abanyamahanga bose byazamugora. Erega bariya haniwe bazamuhindukira na mushaka. Kagira ngo bariya bazaguma ari inshuti. Bishoboka. Abantu benshi rero abakunzi be M23 benshi bishimiye ko M23 itagiye mu biganiro. Ariko nibyo. Nawe niko biri? Buriya hari ibiganiro ushobora kujyamo bikakwanduza izina. Rero aho kugira ngo bijyemo bikwanduza izina wabireka. Wabireka pe. Cyane ko n'abakunzi ba M23 bagize amakenga ati haba hari umugambi mubisha uri gutegurwa na Angola na Kisekedi. Yego. Mbere yuko tujya ku itangazo ribigira, reka tubanze turebe irivuga abari bagiyeyo. Delegation cyangwa se itsinda ry'aba M23 ryari ryahagurutse wenda ryari tarafata indege. Bose bari batarafata indege. Birashoboka kuko Angola yavuze ko bari bataragera muri Angola. Ngira ngo itangazo ry'Angola Uganda hafi. Bavuga ko bari buce Kisoro. Yego. Burabe bakiri Kisoro. Ngira ngo n'itangazo rya Angola rivuga ko delegation ya Kongo yageze ariko M23 bakitegereje. Bayitegereza se yamaze kwandika kuriya. Ngira ngo bura byasohokeye rimwe cyangwa risohoka mbere. Cyangwa ijyangora risohoka mbere rijya M23. Wababonye cyangwa mbagusomere? Ndumva nigeze kubabona wabasoma ariko nta kibazo. Ngira ngo bayobowe na Mbonimpa. Bayobowe na Mbonimpa. Akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa AFCM 23. Na M23 byose.
uyu Mbonimpa nawe ndakeka ari mu bari bakatiwe urwo gupfa i Kinshasa. harya nawe arimo. Mbonimpa ariko nta bihano, hari ibihano yafatiwe na Kongo yarabimufatiye. ndavuga amahanga. Mahanga ndumva ntabyo muzimo. Yego. Akaba uwitwa Muhire John. Yego. Akaba witwa umudamu witwa Dudu Kitaleli. uramubona abari hafi ya Corneille Nangaa cyane. Umudamu wa Madrid. Uyu dushobora gusanga ari nawe nabonye abantu baba hafi ya Corneille Nangaa nabo Kinshasa yaburanishije. Yego. Asaba gushaka iya document umuntu akayireba neza wasanga nawe arimo. Akaba witwa Cedric Piema. Ndetse na Colonel Dieudonné Padiri. Abo niwe bagiye bagomba kumaraho iminsi 4 kuva nyine ordre de mission yabo. Nyeko bagomba kugenda kuri 17 bakagaruka kuri 21 nayo ikubiyemo. Mu gihe ari hatumiwe Bertrand Bisimwa ariko boherejwe na Corneille Nangaa. Bari boherejwe na Corneille Nangaa. Ariko ngira ngo ni nacyo cyasohotse muri rya tangazo twavuzeho hejuru. Aho babasabaga kutazongera kwitiranya ibintu. Karega buriya ko niba bazajya babatumira bajye bo kujya batumira Bertrand Bisimwa, bo kujya batumira M23, bajye batumira AFCM 23. Uriya ngiye ku bwanjye. Yego. Ye numvaga kiriya M23 kugishingiraho ikabasaba guhindura ubutumire batabuhindura. Akimura n'itariki. Kandi biriya bintu baba babyishe nkana cyane rwose. Ibyo birumvikana. Noneho itangazo niba riri imbere yawe. Tangazo? Yego, yuko babisubitse turinyuremo nubwo abantu babisubitse babivuyemo. Ndarifite. Yego. Reka noneho turisomera abantu. Ariko iriya ni ordre de mission ni urupapuro rw'inzira. Iriya yari ordre de mission, hari itangazo ndakeka itangazo naryo rirahari ndabifite. Yagira ati communiqué officiel du 17 mars 2025. Itangazo ryo kuwa 17 z'ukwa gatatu 2025. L'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 exprime ses profonds regrets de constater que certaines institutions internationales s'emploient délibérément à saboter les efforts de paix en République démocratique du Congo et à rendre impossible les pourparlers tant attendus. Ngo ihuriro AFC 23 ribabajwe no kugaragaza ko imiryango imwe mpuzamahanga, inzego zimwe mpuzamahanga zibigambiriye zikora mu buryo bwo gukereza, sabote, gukereza, gufata minenewe mu buryo bworoshye cyangwa se sabote n'iki mu kinyarwanda ni nko kuvangira. Nanone nko gukereza, kuvangira, kuvangira imbaraga, ubwitange bugambiriye amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kunaniza ibiganiro
birindiriwe igihe kirekire. Les sanctions successives imposées à nos membres, y compris celles adoptées à la veille de discussion de Rwanda, compromettent gravement le dialogue direct et empêchent toute avancée. Ngo ibihano byikurikiranya bifashwe mu buryo bw'ikurikiranya bifatirwa abanyamuryango ba AFCM 23, yemwe harimo n'ibyafashwe bukeye hari bube ibiganiro by'i Rwanda. Ibi byose bibangamira ibiganiro by'imbonankubone kandi bikanakumira gutera imbere. Ariko nibwo gutera imbere numve ko ari ukugera ku bikorwa remezo, nimwumve ko ni gutera imbere muri iriya nzira yo gushaka amahoro. Cette attitude incompréhensible, équivoque et ambiguë ne fait que renforcer M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa politique belliciste. Iyi myifatire itumvikana, iteye urujijo, idafututse, icyo ikora ni ugushyigikira Tshisekedi muri politiki y'intambara y'agashozantambara. Par ailleurs, la FCM 23 attire l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fait que les forces coalisées du régime de Kinshasa poursuivent leur campagne belliciste à travers de multiples attaques au sol et des bombardements indiscriminés sur des zones densément peuplées, ainsi que sur nos positions utilisant des avions de chasse et des drones de combat de type CH-4. Ahandi rero AFCM 23 irahamagarira no guhamagarira umuryango mpuzamahanga kuba maso, umuryango ku rwego rw'igihugu cya Congo n'umuryango mpuzamahanga kuba maso kuko ziriya ngabo, ririya huriro ry'ingabo za Kinshasa zikomeje kuba agashozantambara baciye bicishije mu bikorwa binyuranye by'ibitero bagaba ku butaka ndetse no gutera amabombe ahariho hose, kuyatera nta ntego runaka, batera no mu bantu, batera hehe hose mu bice bituwe cyane, ndetse yemwe no gutera ku birindiro bya AFCM 23 bakoresheje indege z'intambara ndetse na za drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH-4. Rero niho bikomereye, aho bikomereye ngaha icyemezo gikomeye. Dans ces conditions, ni nko kuvuga ngo mu mwuka umeze utyo, yego, mu mwuka umeze utyo, umwuka w'ubushotoranyi n'ibindi nk'ibyo, la tenue de pourparlers est devenue impossible. Ibiganiro, gukorwa kw'ibiganiro
ntigushobotse kuvuga ngo ntigushobotse ni ukuvuga ntikibaye. yego ku mpamvu z'ibyo notre organisation ne peut plus poursuivre sa participation aux discussions. Umutwe wacu ntabwo ugishoboye kugira uruhare muri ibyo biganiro. Mu yandi magambo nuko ababivuze mu kinyabupfura bo barabihagaritse. Kubera iki? Kubera ubushotoranyi bakorerwa. yego kandi ubushotoranyi butari bwa bundi bw'imikino, ni ubushotoranyi buhitana ubuzima bw'abantu. ndetse no kwivanga. yego ijambo kera ryakoreshwaga ngo ni ukwiterera mu mata nk'isazi. yego kwa gashaka buhake. ariko hari ibintu njya nibaza, wenda umuntu ubizi azansubize, baba abakuru cyangwa se abafite ubunararibonye babitekerezaho nabo, ko buriya abagizi baba bashaka ko twivanga mu by'iwabo. arega twabivuze mu kiganiro cyabanje, twivanga mu by'iwabo bivanga mu byo muri Afurika. nyine batunzwe na Afurika, rega batunzwe no kwiba Afurika. bariya bagabo rero njye mbona bameze ni nka kumwe igisambo gishobora kugutera iwawe cyitwaje inkota. yego cyabura ibyo kiba kikakwica. njye niko mbabona. nari mvuze ntitwabiganiriyeho kare. yego tunategereje amareakisiyo ya African Union. yego cyane ko byose ari perezida wa Angola. yego ariko twabivuzeho tuti aba bantu bari gufatira ibiganiro M23 imbere y'umunsi umwe ngo ibiganiro bibe. yego barashaka kubyica. yego turongera tuti Ububiligi ntango bushaka ko ibiganiro bibaho. ngira ngo mu kanya turi bubyinjiremo ku buryo burambuye neza. ibyo twavugaga bibaye impamo. bibaye impamo rwose. kuko ubuzima bw'abadiplomate ba M23 yego bwari mu kaga. yego kuko iyi miryango mpuzamahanga, iyi European Union, ikoresha abantu benshi. yego ibi bihugu bya Afurika byinshi bitwaza igitugu. yego kubihuza rero n'igitutu n'amafaranga Gisekedi atanga, Angola ishobora kuba yabogama. yego bikarangira nk'aba diplomate ba M23 bafatiriwe bafunzwe. yego ni nacyo cyari kubaho. yego rero urabona ko Ububiligi tujuru ahantu Ububiligi buri nta cyiza cyaboneka. ni amatiku ibintu Ububiligi burimo. kuko niba wibuka bwa mbere European Union abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga baterana, Ububiligi bwasizoye ngo u Rwanda rufatirwe ibihano. yego ngo runafite n'amazina, rwavuze n'amazina y'abasirikare b'u Rwanda bagomba gufatirwa ibihano. yego Umubiligi wo mu gihugu nako umuzungu wo mu gihugu kimwe kiba muri European Union, bavuga ko ari ibihugu nka bibiri, byavuze biti tutegereze tubanze turebe inama ziganisha ku mahoro, ku biganiro by'amahoro, tubanze turebe ikizavamo tubone gufata umwanzuro. ibyo bavugaga bya mbere ni inama yagomba guhuza EAC na SADC. iyo nama irahuye yemeje ibiganiro. ibiganiro Kongo yarigize ashwi igeza aho irabyemeye. none mbere y'umunsi umwe kugira ibyo biganiro bibi, iyo European Union ikorera i Buruseli mu Bubiligi idateranyije inama y'abaminisitiri cyangwa inama y'abadepite, bahise bashyiraho ibihano ku basirikare b'u Rwanda n'abayobozi ba M23. nako n'abandi bantu b'abanyarwanda kuko barimo inyabutatu. hari abayobozi ba M23, hari abanyarwanda basanzwe,
hari n'abasirikare bo mu Rwanda. mushakamba burya ijambo ry'umuntu mukuru aba ari rikuru. haciye nk'iminsi ingahe mbonye videwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga ati Tshisekedi ni umuntu mudashobora kumvikana. abivuga mu cyongereza. Yego. umuntu n'uyu n'umwe waba yarumvikanye nawe azancarenjinge ambwira ati urabeshye njye namvikanye nawe kandi ibyo yanyemereye yarabisohoje. ni umuntu muvugana ibintu yasohoka yagera hariya agahakana akavuga ati ntabyo nzi ntabyo twavuze. rero hari ibintu rwose none ndabibonye ntabwo ibyo bintu nari narabyitegereje ariko ndabibonye. wabibaza neza Joseph Kabila. we basinyanye n'impapuro. ibintu bizoroha mushakana. ntabwo bizoroha. ntabwo bizoroha. ureba hano hari inyandiko ya Corneille Nangaa twumva icyo yabivuzeho nawe. kandi nibagera i Katanga azongera ati ibiganiro. ntabyo dushaka azabyange. nibagera i Katanga azakomeza byange nicyo cyadushimisha. ariko umuturanyi mubi rwose uzi ko buriya bintu byateye aka karere ikibazo kitoroshye. ntibyabura. warumbwiye ntibyabura. yego. ati kandi yego umuntu ushuka Tshisekedi niwe mugome kurushaho. inde umushuka? kandi na Perezida Kagame yavuze ati nkeka hari abantu bamukoresha. ati mba mbona atari we. rero hari abamukoresha ari bo Babirigi. yego. ngira ngo u Rwanda ibyarwo n'Ububirigi byo byarangiye ariko Ububirigi yego nibwo nyirabayazana ya byose kandi buzatsindwa nk'uko Sadek yatsinzwe. yego. Ububirigi se? yego. na Sadek hari akanya yamaze bwona. nubwo yatsinzwe mbere umunsi u Rwanda rwihagarikira umubano bafashe icyemezo kiremereye cy'umurengera. baba baretse tukaganira. bari kuganira ibiki kandi si byo se? icyo nicyo kidasanzwe kirimo. ijambo rya Corneille Nangaa. Corneille Nangaa warishyize ahagana harya kuri nimero yindi. kandare kanishaki bari ahangaha. yego. iri ngiri Corneille Nangaa yagize ati en prenant unilatéralement des sanctions contre les dirigeants de l'Alliance Fleuve Congo, l'Union européenne s'inscrit dans une dynamique d'entrave à la résolution de la crise. mu gufata ibyemezo ibihano bibogamiye ku ruhande rumwe babifatira abayobozi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wafashe ni ukuvuga wagiye ku rutonde rw'imbaraga zirwanya imbaraga ziburizamo ibiganiro by'Iburaya. ibiganiro bikemura ikibazo. agakomeza ati autant il y a un cessez-le-feu décrété, autant
aucun cas ne peut poser d'acte ni bénéficier des décisions de nature à fragiliser l'autre partie au conflit. Ati mu gihe habayeho ihagarikwa ry'imirwano, turumvikana? Yego. Ati icyo gihe rero nta aucun cas ne peut poser d'acte, ni ukuvuga nta ruhande rukwiriye gufata cyangwa gukora ibikorwa cyangwa gufata ibyemezo bigambiriye no guca intege umwe mu bahanganye. Yego. Ahangaha icyo bashatse kuvuga ni cya kinyabupfura mvuga ababivuzemo, yavuze nk'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi wafatiye ibihano abantu bo mu ruhande rwa M23. Ariko wajya kureba amateka y'i Kinshasa, yego, muza birirwa babiba urwango buriya bitakwira hanafatirwa. Ni nacyo kintu nahoze ntekereza. Nta bihano bafatirwa. Njye nahoze ntekereza, yego, niba b'u Rwanda bazira gufasha M23, yego, abafasha FDLR bo kuki bacecetse? Numva se. Hari umuntu wavuze ngo irangendo yagakwerereye ku mupaka y'ababaje Ababiligi n'Abanyaburayi. Yego. Sinabitindaho. Yarabitse n'amabanga yabo menshi. Irangendo yagakwerere. Yego. Ngo yari isobanuye ngo isosi y'Ububirigi imenetsemo inshishi. Si ukumenekamo inshishi gusa. Kuko yari amaze imyaka 30 ashishirwa yitabwaho n'Ububirigi. Ntabwo se wabonye ko yaga. Ati none ntazongera gukorera Ububirigi. Yego. Kandi yarabitse yakoreye Ububirigi neza imyaka myinshi. Yego. Rwose. Noneho dukomeze. Agakomeza ati cette attitude de la part de l'Union européenne qui s'apparente à une politique de 2 poids 2 mesures place la FC dans l'obligation de reconsidérer sa participation au pourparlers de Luanda, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ati iyi myitwarire, yego, y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ifata iriya politiki yo gufata uruhande rumwe mu bahanganye, yego, bagashaka kuruca intege, mbese urwo baca intege bakarufatira ibihano, urwo bihanganye bagasa n'abarushyigikira, ni nko bakarureka kurushyigikira. Yego. Iyi politike iduteye, uvuga ibateye ni nko kwisubiraho, kugira uruhare mu biganiro, kandi ibyo ngibyo bikazageza igihe hazafatirwa ikindi cyemezo gishya. Iyo ni umwanzuro ukomeye cyane. ubu ngubu nibaza ko harya Rwanda n'indi Angola Lorenzo ubu nibaza ko arimo arashakisha izindi ngamba, sinzi ko biza kumworohera kugira izindi ngamba afata ikiriho kugira ngo ibi biganiro bizagera aho bigeze. Umushikiranganji rero ababonye ubu bugambanyi baravuga bati na bya bihuha byahungishwaga kugira ngo babafate wasanga ari byo. Dore ibintu uko bimeze Bwana Sentamba. Yego. Angola. Yego. Lorenzo nka perezida wa Angola akaba umuyobozi wa African Union. Yego.
nadasohora itangazo aregreta cyangwa yamagana yego European Union n'ibihano byayo, na Tshisekedi n'ibitero ibiganiro na Tshisekedi n'ibitero ibya Tshisekedi tube tubiretse kuko n'ubundi basanzwe baterana, ariko natamagana European Union n'ibihano byayo, yego biragaragara ko nawe yari mu mutego cyangwa yari muri gahunda yatezwe nawe yari umugambanyi nk'abandi kubitsinda. kubera ko yego ibi biganiro bipfuye ingingo ya mbere, yego nk'uko yagarutsweho na Bertrand Bisimwaye n'ubundi nawe yashyize ubutumwa hanze abivugaho yego mbere y'abandi bose. Corneille Nangaa bivuzeho mu itangazo birimo, yego biraba bivuze ngo perezida wa Angola yari abirimo kandi hategurwaga ibibi, ahubwo M23 yego Imana irebera M23 iyibwira kubivamo rwose. Gusa niyo haba hari ikindi cyari gipanzwe, yego kuko umwanzuro mukuru ufatwa n'Ububiligi. Ububiligi ngiye navuga ngo uburyo mbibona mu mboni zanjye, yego bwashyizeho ibihano ngo burebe ko ibiganiro bipfa, babona M23 iricecekeye, yego ahubwo itangaje ko yohereje abantu. yego Ibyo bihano abonye nta kintu bimaze, yego Umubirigi ahitamo noneho kubwira abari kuri fro ngo mugabe ibitero. umugabe w'ibitero nabwo turebe. Birangira umwanzuro icyo yashakaga kigezweho. Mushakamba batangiye no kwandika babeshya, bavuga ngo M23 AFC ngo yanze ibiganiro aho gukora ibitero. Kuvuga bya bindi bakora bongeye kubiyitirira. Ibyo byo nta kintu bitwaye kuko n'ubundi bayituka buri munsi, bayitirira buri munsi amakosa. Yego Ikiriho ni kimwe, yego kuba tugaragarijwe na AFC M23 ko ifata umwanzuro, yego ntakuka iyibona bashaka kuyibangamira. yego Icyo nicyo cy'ingenzi, yego si agafu kivugwa rimwe. yego Icyo nicyo rwose twari dukeneye yego kandi kigezweho. yego Bishatse kuvuga ngo n'ubutaha yego bagiye kwitonda, yego bagiye kwitonda, bagiye kubona ko ibintu bigiye kuba ibindi. Ikindi Ububiligi noneho bugiye kusa nk'aho buza kurwana byeruye kuko buri gutanga ibikoresho bya gisirikare. hari n'amafaranga ngira ngo bwatanze, n'amafaranga buyatange, amwe u Rwanda rwirukanye bayajyanye i Burundi, bayajyana i Burundi, bayajyana muri Congo, bayatanga nk'inzoga y'inka aho babijyana hose. yego Umunsi urugamba rwashyushye, yego cyangwa se uburyo Umufaransa yasebye muri Niger, Burkina Faso, kusiga mu Rwanda. Mushakamba ntabwo wibuka operasiyo Turquoise? ibyo mu Rwanda kuko uyu munsi dusigaye twibaniye neza na Macron, reka tube tubiretse. cyangwa ni kwibutsa ariko uko basebye, ndi kuvuga ibijyanye n'iyi generasiyo y'uyu munsi, yego uko basebye muri biriya bihugu byo haruguru hariya, ni nako Ububiligi bugiye gusebera muri Congo. ibyo ni nayo mpamvu nakubwiye ni burya Macron ni imfura. Ububiligi rero nibusebera muri Congo, nta munsi tutasebye Mushaka. n'aba Babirigi, imfubyi z'Ububiligi ziri hariya muri Congo ziyoboye igihugu zitwa Kisekedi, ni barumuna ba Rusesabagina. abitwa ababanuza bose ba Kayikwamba. Kayikwamba we ngo ise ni padiri w'Umudage, ise yari padiri w'Umudage. Impamvu ubona afite inzobe itukura cyane. ariko hari n'undi murumuna we bose ngo na baherutse guha imirimo vuba.
hari n'abandi benshi mu bayobozi ba Kinshasa bafite ubwenegihugu bw'Ububirigi n'Ubudage. yego. Ikiriho rero abantu bagomba kumenya, yego, kurusha ibindi byose, yego, ni uko Umubirigi ari we ubiri inyuma. yego, nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabivuze, yego, ati iriya ntambara ntaho duhuriye naho, iyo si natwe twayitangije, nta n'iyo turi kurwana, ahubwo twebwe tuzira kurwanya ingaruka cyangwa icyo bari ikintu avuga mushakamba ni ikintu gishingiye ku mateka kandi cy'ukuri. Nubwo bavuga ngo nta banyarwanda baba muri kariya gace, hari n'ababaye abatware hariya, hari n'ababaye abami. nabo Babirigi nibo babikoze babishaka, turabazi, nta muntu twiriwe tuvuga amazina aha ngaha, ariko bibaye ngombwa ko umuntu avuga ati kanaka kanaka, kugira ngo byakoroha kubavuga kuko umuntu abazi. ariko iyo bavuga bati abasaba Kongomani, noneho bakavuga bati bajyane n'ubutaka bwabo, ngira ngo icyo kintu mvuze kiri muri disikuru y'umukuru w'igihugu y'ejo yabwiye abaturage hariya muri Beka Arena. Niba ari ukwirukana abo bantu, kuko bo ntabwo babihisemo, n'isibo byaturutseho. wa wundi ubagambanira, uwo nguwo ufata ibihano, niwe wakoze na biriya. Mushakamba ikizakwereka ubugome n'ubutiriganya bw'Umubirigi, uzareba ikarita ya Kongo. ni akantu gato mubwiye. yego. urebe hariya muri Katanga, uzabona akantu kameze nk'umurizo w'injangwe gashotse kagiye muri Zambia. uyu ukabona, yego, kameze nk'umurizo w'injangwe gashotse. kariya ni akantu binjijemo, kuko kariya gace kabamo amabuye y'agaciro, kugira ngo amabuye y'agaciro aze ahantu bategeka. biriya rero ni kimwe mu bimenyetso by'ubusahuzi. yego. n'ubusahuzi bw'Ababiligi. kujya kugabanya, noneho bagashyiraho akantu k'umurizo gateye kuriya, kamanuka kagoronzoye n'umurizo w'injangwe. biriya bikwereka Umubirigi uwo ari we. birumvikana. yego. Nyombayire rero Stephanie, yego, umuvugizi wa perezidansi y'u Rwanda, yego, abonye ko Ububirigi bwabaye nk'utishimye. yego. avuze ko butababajwe no kuba bawucanye umubano, ahubwo babajwe n'uko bacanye umubano b'abajenosideri bataragera ku ntego yabo. yego. ikindi yavuze, yego, ni uko abajenosideri usibye gufatwa neza n'Ububirigi, bamwe banahabwa n'imyanya mu buyobozi. yego. ngira ngo niba nta n'indi ngingo turi bugane ku musozo. nta yindi ngingo Mushakamba. ingingo yo ngira ngo yari iyi. yego. ariko ikintu tugomba gusorezaho, yego, hagiye kuba imirwano idasanzwe. imirwano igomba kubaho, kuko bagaragaje agasuzuguro kandi baragaragaje n'intege nke ku rubuga, ku murongo w'urugamba. byiza cyane rero, twumva rero bigomba kubaho. buriya agiye kujya ku munzani. neza. reka tugane ku musozo, dushimire abakunzi bacu
tubabwire ko tuhababereye amakuru yacu dukomeza tuyabagezaho uko agenda aza ari mashya uko turagenda twunguka amakuru mashya ajyanye n'ibi byose. Tubibutse rero gukanda subscribe ku batarayikanda, bakande like, ikandwa rimwe kuri buri nkuru, subscribe yo ikandwa rimwe rizima nta kongera, bakande na share kugira ngo amakuru yacu bayasangize inshuti zabo, ikirenzeho banatwandikire muri comments badushyikirize ibitekerezo byabo uko birushaho kutwubaka. Yego. Ijoro rihire rero ku bakunzi bacu, ijoro rihire Mushakamba, kugira ngo urakoze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye turabashimiye, mwakoze kubana n'Umuco Wacu TV na Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki.